Kia ora mai anō, ko tau huia Bruce Mātaki te kaitono no te ropu tōrangapū Māori i te rohe pōti o Hauraki Waikato. He tau hou ia ki te ao tōrangapū, engari e ngākau nui ana ia ki te ao Māori. Ko tāna tino karere ki ngā kai pōti o Hauraki Waikato, he ahako ia te mea pai. Kia whaimana ki roto i te kāwanatanga, kia noho rānei ki waho hei hoa mō mana kore, rāua ko moke moke. Kei te parea te oranga pai ki te taha mo te ao tōrangapū. I certainly want to work hard, not so much at the wharepare mata, but on the ground, kānohi ki te kānohi. That's where our people are hurting across this vast electorate. Kei te pai ia ki te hariru tangata. And this one here is all the good things that we've done in coalition with the government at the moment. Ko te paenga ka riro i te hunga pōti mana, ko titihi tūru ki te tepu kāwanatanga. And the choice for our people come 26 November is this. Do we like the idea of being an independent voice at the government's table for our people? Or do we want to go back to what we had before? Kei te tūranga te kaumārua te mema mō Hauraki Waikato ana Nāia Mahuta i te rārangi o Reipa, nō reira ka uru pēia ki te wharepare mata i ngā pōti mō tana rōpū. Hei tā Bruce me tuku ke te iwi i tō rātou pōti ki aia. We've got a candidate vote and a party vote. Nāia is already in Parliament through the party vote. I can only get in through for your viewers, candidate vote. That's what I'm here today pushing through. He te kaumā waru ngā tāngata i roto i te whānau o Bruce, ko ia te kaumā whā. I tupu mai ia i aorangi i te pā o Kaiiwi, ko Ngāti Kauwhata, te iwi. E toru ngā kupu matua i tōna whaia ki aia. You make sure that you be grateful for all the good things that pass your way in life. The second one was that don't wait for your loved ones to pass on before you tell them how much you love them, how much you care, and how much they mean to you throughout their life. And last of all, she would always say, and always give thanks to God. Ka whai wāhi atu ia ki te rangamaro o Aotearoa. Mutu ana tērā ka haere tōtika ia ki te tari mahi me te manatu whakahiato ora. Nō reira he tangata whai i te rōpū o Reipa I mua rā. I'm here as a direct result of the betrayal of the Labour Party through the Foreshore Seabed Act. The logical alternative was the person who walked across the floor, through Tariana Turia and the Māori Party. That's why I'm here. I actually came to the party to make a contribution rather than to be the candidate. Ka huri ia ki ngā mahi pāmu hei hei, ka whai rawa ia ki te oki oki te mahi, e rima te kaumā whitu ona tau. I think it's a little bit scary for me too, to be fair. But the point is, if we're to take our people from the outhouse to the in-house in terms of going forward and the aspirations that we so badly need, then we have to step up to the plate. And that's what I've done. Ka nui ka itira nei tērā a te kōwhiringa pōti tātou ki te ai. Anzac Pikia, te karere.